Ese wari uzi yuko hano mu gihugu cy'u Rwanda hari umuhanzi utunze miliyoni 10 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika? Ndabizi yuko ibyo utabyizera, niyo mpamvu uyu munsi naguteguriye akantu kose ku kandi ku bahanzi 5 batunze akayabo k'amafaranga menshi cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ndabizi yuko uhise utekereza abahanzi nka Bruce Melody, King James baraza ku mwanya wa kangahe, ariko abantu bagereranya Bruce Melody na The Ben bavuga ngo uyu niwe wa mbere mu bintu bitandukanye. Nureba ino video kwiza ku musozo uramenya umuhanzi ufite amafaranga menshi hagati ya Bruce Melody ndetse na The Ben. Turahera ku mwanya wa 5 kumanuka kugera ku mwanya wa mbere. Niba bagirwe gukora subscribe. Turahera ku mwanya wa 5 kumanuka kugera ku mwanya wa mbere. Ku mwanya wa 5 turahasanga Butera Knowless. Amazina yiswe n'ababyeyi be ni Jean d'Arc Ingabire Butera. Yabonye izuba tariki ya mbere Okutemba 1990. Akaba afite imyaka 36. Akaba yakunzwe hano mu gihugu cy'u Rwanda. Yakoze ibitaramo bitandukanye byamwinjije amafaranga menshi. Amafaranga atunze amafaranga ari hagati y'1,900 by'amadolari kugeza kuri miliyoni 1 n'ibihumbi 800 by'amadolari. Ku mwanya wa 4 turahasanga King James. Amazina yiswe n'ababyeyi ni Ruhumuriza James. Yavutse tariki ya mbere Mata 1990. Akaba afite imyaka 37. Uyu ni umwe mu bahanzi bigaruye imitima ya benshi hano mu gihugu cy'u Rwanda, aho akora ibitaramo bikitabirwa n'abantu benshi, kandi akaba anafite business zitandukanye hano mu gihugu cy'u Rwanda, dore yuko afite uruganda rukora kawunga. Ibyo bituma agira amafaranga menshi cyane. King James afite amafaranga ari hagati ya miliyoni 1 y'idolari kugeza kuri miliyoni 2,500 by'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ku mwanya wa 3 turahasanga Meddy, umwe mu bahanzi bigaruye imitima ya benshi, akaba afite n'agahigo ko kugira indirimbo yarebwe n'abantu benshi ku rubuga rwa YouTube. Meddy yabonye izuba tariki 7 Agosto 1989. Amazina yiswe n'ababyeyi ni Ngabo Medal. Imyaka afite ni 37. Amafaranga atunze ari hagati ya miliyoni 1 n'ibihumbi 500 by'amadolari kugeza kuri miliyoni 3. Ku mwanya wa 2 turahasanga The Ben, Tiger B, Igisamago, One of a Kind, umwe mu bahanzi bigaruye imitima ya benshi hano mu gihugu cy'u Rwanda, aho bamwe bavuga yuko ari umuhanzi wa mbere ukunzwe mu gihugu cy'u Rwanda. Yabonye izuba tariki ya mbere z'ukwa mbere 1987. Akaba afite imyaka 39. Amazina ababyeyi be bamwise ni Mugisha Benjamin. The Ben, umwe mu bakora ibitaramo akuzuza BK Arena, ndetse akaba afite n'abafatanyabikorwa batandukanye bamwishyura amafaranga menshi, ndetse n'izindi business afite byatumye atunga akayabo k'amafaranga. Afite amafaranga ari hagati ya miliyoni 2 z'amadolari kugeza kuri miliyoni 4 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ku mwanya wa mbere banjure ko wakanze subscribe. Ku mwanya wa mbere turahasanga Bruce Melody. Amazina yiswe n'ababyeyi ni Tahiwacu Bruce, ariko amazina bamuhimba 001, Igitangaza na Munyakazi. Uyu mugabo w'abana 3 akaba afite imyaka 34, dore yuko yabonye izuba tariki 3 March 1992. Bruce Melody ufite abafatanyabikorwa benshi cyane nka Mitsingi, ndetse akaba afitanye amasezerano na BK Arena yamuhaye amafaranga menshi, ndetse n'ibitaramo agakuramo amafaranga menshi. Ibyo bituma ahinduka umuhanzi ufite akatubutse hano mu gihugu cy'u Rwanda, dore yuko ari hagati y'amafaranga afite ari hagati ya miliyoni 3 z'amadolari kugeza kuri miliyoni 6 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bruce Melody ni uyoboye uru rutonde rw'abahanzi batunze akayabo hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ndagushimiye wewe warebye ino video kugeza ku musozo. Ntiwibagirwe gukora subscribe, like, unashyire video twaza gukoreraho ubutaha muri comment. Murakoze cyane.